Sanibonani egameni lika Jesu. La sikhona khona ke kukaLonhlalane umfundisi wakhona ibito lakhe nguvuma Kunene. Umsebenzi wami la ngithunyelwe ukuthi ngiloshumayela livi la uNkulunkulu kule community. Sibona lokuthi cha uNkulunkulu uyasebenza kakhulu. Sinanalo lisonto sinana indlu yemfundisi. Etinye into lesinato sinana iborehole lamva kwethu. Singathatha nje lelithuba ubonge ama partners la sende sakhona kuba nato tonke letinto leti. Tiyasisita kakhulu. Sinema outreach la ebandleni. Siyahambela le midi la. Sifike sibathandazele abantu labagulako nalabaphethwe ngileyo mimoya, sibathandazele. Abanye sibakhanze banedinkinga letinato siyabakhulumisa. Sizame ukubakhansela. Thatha lethuba kubonga ke la khona ukhala sikuyayidingeka ukuthi umuntu umphele utho. Siyabonga kakhulu kuma partners ethu. La siphako lama boxes lawa eManapec ayasita kakhulu nasenda le outreach esigabeni ukuthi labanye bese siyakhona kubapha. Sihambe ezisithini ke. Sihambe siye kulamakhaya la nalesitimoto abantu labagulayo. Sihambe siyobahlola. Bonke netimpahla ke lesiyaye sitithole yasebenza kakhulu. Imali fanani ngosiya lo ngidagcoka phela la lelinye libo makhada ngikakuthole ngikhethele bakukhethele uyabona bangikhethele na lelinye yabona esontweni dakhona kusukela esontweni Usawukhuphe ematini angithi. Hayi nangisita abantu aba. Ngiyendeka sithi nasifika sikhanze lo muntu agula angenalutho ekhaya. Sifike ethini siyithini nangabe kukhona kudla bekukhona la someni like bo rice cake sisite boma pampers nangabe kudzinga ukuthi simsite nje asikhathi esiningi ukhanza ukuthi kude bamlahlala nabo simsite ke simwashele simklinele then simgeze ke bese sesimpha lokho kudla baye bakujabulele kakhulu lokudla kanangale sonto le rice cake yasebenza Sunday school wethu nje uyaphekelwa every Sunday uzama kuhlangabeda sithingo sendlala so singacela lo ukuthi ma partners angathinwa kuloku asisite vele kakhulu ngoba tikhona letimo nasiya le kuma outreach letibita ukuthi vele selule esandla nathi siba nikete labo bantu basitakale lokho futhi ke kuyalisita lelivangeli lesishumayela lokho ukuthi bantu sibanake emoyeni phindze sibanake kanjalo nasenyameni idingweni lasenyameni. Ngabonga mina. Ngabonga abantu abami. Sine preschool ke la ekhaya lesinayo. Preschool yethu nasiyibuka ihamba kahle kakhulu ngoba abantu abethu bayafunza. Siyababonga ke kakhulu nabo thishela labasibambisako nalabo lababhekela labo bantwana. Sibonge kakhulu nakuma partners ngalapho ngoba labantwana bayadla nje kungoba kukhona lebasipha kona ukuthi sikhone kuyirana le preschool yethu. Luyakhona kuwenda lo msebenzi lolusito lesilitholako la. Singasho nje ukuthi siyabonga kakhulu.